ele ki pa me to a nang ma na nga ele ki pa men he to a het jing sao nào mi pa ti ai he do ma jong candidate khat hi in BJP candidate khat hin ama he mi zo se ai ho en sil sung de ma sau sung a ho wang e hai de pon in pi jong kum tam pi e po pe wa se te nga le social na so ta na tonga na hi na in tu a hin mi pi ga he the dinga nang ma ki phon do na self introduction ki ti chu nei ga bol pe na se te nga la nau hat je nga hi la tu a council 12 and 6 autonomous council a na contest na nau hat jeng le EPP na ge lam chubanin ipilung tup ne a se chana in pi gam tin hon na po po a tu a ti hon hin bol jeng ham ti ho e ga sei pi lau chun pi het din ka no man he pa e ga se yo cái hi S.M.Changsan nghen te khua an pi nga an sei le ne cái hin kanu hi lalro kim hin kapa hi upa kam hau Changsan ma he ina mulim san tawin kanu adam jingin u cha gu cái hi vin pasal thum nu mei thum tu pe da he pasal ni alin te ni chu amani ang ho bungu pagel hin chule kasu pi neo mi thum yang chun ji nei gam tawin aneu pen nu hi TTS imfala azi nei ai tan chilanga lectural zang ai in tu chana hi ke yong ngen te kho a hi agam sung le kho sung ho ngai lu na za la hi electoral roll a hi kamin ho Cachar te kaloi nu hin ka ji te hin jing a hi win tu hin cha nu me ni le pasal ni ka nei yin an alen te ni nu me hin khat hin alen za nu hi BSc first class top 10 na in 2014 kuma chun Assam University no ya Ahunglhung thing in tu pet hin aman ama business company khat a Kihouna go ti a khu pan sa hin ani nu hi le tu kum nai cha tu kum chi sa ning kum ma chu December a chu SCS ahung mu hin chele aneu te ni pasal te ni khat BSM la hin neu za pa class 5 asim pet hin pathin phat te bu na nasatai ni kachangin tu phat masanga chun kum tampi keong SCS thumwei kana examin vaiva thumwei kana lo kan chan kana phain hin la ichila ya chu sumle pai ngai cha na hi ji en migan the ki jen sumle pai ho ki pi zo lo ji akimu zo lo zong hin tin chule ichia kamu zo lo hong ka ge la hele pathinin chila nam na tong ding le social work mi te again the chaga te khan khu ha sat no ki thu pi dinga egon zo hin te tin ka sang za ta nahi tua Borail sanga Borail Constituency a kong te lo na pen hi kum phabe pi akun chun kum so tim yeng tan iche gam sunga hin na to nom na kaneyin development na ki tong ho hi gen the chaga ho elo me ho thai ho kom mi sei the ho kom lung zo lo hi ji in na sa ta kan lung vilen kum som ni le ka kum nga sung hi the kham in na kana tongin iche hin kana ki go in la phat akisu the lo ji in kanga azingin tu kumi pathinin phat sa kum long hin te ti tu chunga election hi tin kala in gin zat pha le hela ruling party ticket BJP ticket apply ka bola hele bathin thilgon hin tin ka hung mu kha in ji hin ram sunga na to ding hi tu kuma politics ki bola hi ram sung mi te dinga
pu kelal ming lianin ase anase a crusade abola tu chung crusade hi chon se pen ho kom thung zo ki pa na thu pa ne ti banga chu tu kum politics ki bol ding hi bal re la he migan thei pen ho kom le chaga pen ho phung le chang khen tel lo wa hi cho kom chu khoi ma cha da nei lo wa hi cho kom thung zo dinga chu politics bol ding hi ka thu pi pen khat che hin hi ichama sanga kan ki go na ho chun kham in public service ram sung hin na kana tong jingin ning kuma kun na chun BJP kumni sung atong atawun kum khat chu stable be se ai pun hin la kum khat sung stable ta BJP government Ansil Autonomous Council an to sung hin CM pa hi mi phata le na tong no mi hi je chun it's a center sponsor scheme ho hi ama ho phal na lowa to the ipun it's a man agam sungai lut na za la it's a center sponsor scheme PMGSY road construction hi it's a top priority a kana gel pa chu gam sung khan to na dinga ngai kho pe na ka gel road construction ki bol di hi lamlin e hon ti hi ngai kho pe hi je chun kum khat sung chu hi chi ki sa lel pi hin in kana umin migan thei pen ki wang chun pathian zalin sum tampi lakhat hop sian na in hi che survey PMGSY survey hi mun thu mun li anaki pol chain it's a hot chu akhat na in laisong ru da ko na gamvom chi na ding Borail thang native relay apen na kho a hin chi du chana rot lungzo lo hi je chun gel kho na kanejin iche a pangol na kho gam ga ho pe a iche ding hin first phase na hin dangka cruel thumle laksom gup le sagi lut dingin first phase na hi survey an ki chain tender jong thumve an ki ko an ki call an bolun icha thumve na chun contractor pu lamzon te ho na sata pressure kapi le cha hin ama hon an la un tu aku na he apat diu election jo ting la hung pat the diu yong ka ta sanin chuleng en terut jong hi kana bol ki din chiwang he entire kitile alung se da hi ding hi je chun cruel nga le 8 lakhs ahin hi thumve tender ki la jo jong Kuki hol a hi che tender la the ding lo ji in ali ve na pa hin pune pau na sata pan la dinga kana nge le man jong aki gut le ki gut na sata in ane jin tender la ne ding 10 lakh so ngai hin da chi aniki heltan company hon to ana to diu wa hong umdinga hitai chukil le tu are existing nga tu are under process a amachu pi paisa tu kum aina charo kumachera kiti bazar chan kho hin hi chi go pi kot ho pa ding Ahunglhung khangnam dauban khangnam 12 dauban chele khangnam market chi hi 14 crore chi hi tu kum hlun lam September la he tender hung call liwa chi to do a hi che ho jo si hi ema pocket akuna center sponsor scheme hi center akuna Delhi a Kolkata akuna chele regional office silchara akuna survey party ho ki puja hafta thum hafta li hi hotela ankine sa ema pocket a khorso ki bola chul achi na diu gari ho ki reserve pi a cha ho hi ki tong do hin keima hat wang hi pun cha ho jo si hi pathinin phat pha ai pi a le kha thep na them khat ai pi ho le chi na them khat ai pi ho mang chai e che gam sungai lu na zala ki tong do zo hin pathin hat na zala ka to do hi ti ju mi pi te la ka ga phun do the ki hi han lang chule iche a mohur la sang root
long ma chan ge ya chi la ding pa yong na sata pressure ki piki din HRD minister hunga chun CM pa le local MLA pa pu hakzer BB hakzer te hon kho sa na ni nei ten egon pion ama chi kom root jong under process e jingin around 12 crore ding dan hin ASAP on chi hi tu pet ha under process jing a hi it's also see hi MSC tet ka tet masang le mislama kyum pe da pathin hat na zala chi cha ho hi yung tong do hi e ma ki sun ne di lovin pathinin phat phale chi na them na APR dam na AP je akitong do the hi ji en pathin thang vain zo hen lang tu le tu a Ahunglhung ding thu ki za hi le MOS ki ti ho implement hung hi a hi le Constituency ho ki sim be ding hi ti ho ki zen ti ho chana chu I chana pan la thei ding ham ole ni internet TM hi chi hi MOS hi implement hung hi te ding a hi ti hi a de a tu chung tam hi 2024 ki ka la 2021-22 sunge ya hi DHD le center ho in most assign now sunga hi implement hung hi te ding hin hi chen government to kinop tu na wa chu 40 seat lin sa da ti hin hi cha hi seat som be hi MSC seat hung ki sem ding a hin hi cha hi Sydney be hi ku ki cha te ding a la do te ding hi chi hi ke ma target hin it's a Sydney a chu harenga daw lama ku ki cha te ho le veng ho a ding chule Borail sang hi ni a so the ham hi chi hi target kinejin athum na chu hi le song piang Constituency it's a ho hi inam piu kitu na pe na che ho thum la a chu I chan ila do thium chi pa hi ke man pan la na dinga ka gel pen le nampi ma khan khodinga crucial mong khat hi ya ka gel ji a chu hi chi MSC election a representative khat hung hi za hi che to do te dinga he kinep na yong ka ne yin hi che a ama ho to kiet tu na kinei jing ji chun ama ho jong hin thum chan chu ki mu lo long la ni chan be ku ki te dinga he AP te di wa he keima makai na le keima pan la na ta hi kinep na len ta jong le mu thei dinga he kilung zo ta thum dinga he kana kinep pi na khat hin hi che hi thil thu pi pen khat hi ku kinam pi dinga chu ye adima hasawa cheng ku ki te dinga hi chi thu pi pen le ima khan khu wa ima chal na ding pen wa ka gel khat cha hi hay là cái bảo mình tu achun na lung tu mo chun seitan chabanin tu a hi khat ve dinga chu Borail hi round khat sat block 2 lang jong na ka bol tan chete sa lam wang he block 1 wang he vel thum na chot na loi jong tan hi din mu na hi iti na le ti nakinep hi nam thei chana chu mi pi te hi cha ho tua ka sei ho le gam sung phar Ahunglhung dinga thil Ahunglhung ding ho na to na ho target ki ne ho hi ki sei pi a campaign hum ki bol pe hin candidate jang mi thum oki hin cho ama ho chun EP pen ta ha che pi ham chu ka he in ke che pi zowa ka sei ho cha hin iche ka sei ho hi adia block 2 lama hi e na gel kho naw le warm welcome e na ball now pen hi 14 crore road construction PMGS5 survey chi pa ha tu kuma hung ki panding a hi chi pa ha ma honong e thano penun hi chi en ka chen na lam zo se a zat pun le ama ho nam pun ho e silpi un ki pa tain e na welcome cho ho zo si ka gela hi le
ei ma chandia lom lo pakain ei puina danin kamu in kipa na sang ta yong kaneyin chula ma honong na satta in iche thil ki bol ji hin ke chun sum le pa ya vot cho a ka hung ipun na vot lu tau chu development na to na dingin mangcha win lang hi chi dinga chun kipan nun ti a ka request a ala ma honong na satan gel kho na ne jun tu a hin Borail block 2 yong hi kamu dan in 75-80% hin na sata a support dun kamu in it's a hot thil di lo om lo na thil phalo kum masa tam masa banga chu thil se thil phalo gel na lo na aile block 2 langwang hi na samong monga thil kibol na kito sa ho amu je hin ta san na len ta nei chunga hi e kinep pi na je wa hi support e bolun kamu in chule block 1 yeng ong he ka ve in mitam pi hin sei thei dom a bol thei dom ki sa ho hin Borail sang sunga hin tampi ong hin azo zai ka tipun e dem hen lang e nel pe yeng long leo gen thei chaga ho la khosung mi te ho awai cha de a chaga gen thei la mi thai ho hin ade a nu te lam hin e kinep pi win e ki pa pi win sung lam ta hin mun zo se hin ama hon pan e la pi un pathian khomong taw na e nei pi un ahung zo si hin in ina chi le taw na e man pi chi un hi cha ho zo si zal hin pathian lo pi na ding in hat na yong ki chang te dinga hi kinep na den ta ka nei hi mun tam ta hin ke again sa ha che le mun khat ki su se na chun mi som pe na chun mi som thum som di hung lut jing in cho ka ve da he le pathinin han na he zo na he ap dinga kinep na lin ta ka ne hi ala ki pa men tu a he vot la rong to campaign nong hung ki chai pai ding tan jing ki lang ho le hung ki chai ding a he tan tu a he kinep pi jong na umen pathin en hen ma sot ding kinep pi in he je cho nang ma jong taw na ngai sang khat ne in sung jong si in je nga lo langa lung lut che in sung background hoi na ne hin ki hon ko kinep pi win a hi ya he la tu a hin mi te nang man Borail hang mi te ham naga het sa num chu ton na symbol chu i to bang hi za che te nga hele i to banga nang ma na ki thu pi di wa tim num na ne yam si ga sei pi la wa zon penin appeal to bang khat na mi pi ko man sei num na ta chu a sei le chun ki pa men te tua hi het bang wa ke hi ruling party Delhi hele state hele center hele chule NCL autonomous council ruling party ticket BJP ticket holder kahin ka symbol chula tas hin mi tampi hin BJP hi pa cha hin latas pa hin hi mi tampi hin dem na Christian te sugen te ki te yong la pungam se yong BJP in adin masa pe na cha ha de hin Christian su gen the lam jong ka hepun hi sang chun Christian te dinga khan tu na ding lam zo machal na ding lam zo aman yong agel jingin tu ni chan hin not is in Christian ki su gen the na yong BJP ruling state hi gam ta na min kamu in hi che hin mi pi te hin doubt ne lo wa hi che development ding zo a hi ruling party a hi che lo wa kha lo wa hi chule igam sungi kum som i los na sungu wa hi another 5 year kum nga Ahunglhung ding hi Borail sang sung he gote a chan be ya diu hi je in hi che BJP ticket hi ilol hin sawa hi che symbol a he pa cha symbol a he mi pi ten development ding le adi a gen the chaga hol me thai ho kom lung zo politics si success hi na ding nga alol hin the na ding le hi che ta sagam gu hilowa pathin in engan si now ta sa development gam gu hilowa estray youth ho
frustration youth ho le kha athei kham khama anu la paten asim sawa abang graduate hi abang HS chan hi ya pasa he chhon service mu zo lo ho yong hi thil tampi entrepreneurship adang dang bolding tampi ho hi MSc chule EM ruling party a lo je wa chi cho yo se development stagnant hi pa hi akitang atikiting gam hi chaho hi stray youth ho frustrated youth ho hi chaho hi nung pui kit na dinga ta sagam go lo wa pakai lengam to na dinga hi che symbol hi ita diu hi mi pi te kangi na hin chule mi ten BJP hi adem wang hin hi che BJP te kera MAC hung hi a Jesu Christa le khathot hi naw hi keima ta in su la chu BJP member khadia pathian lo pi na hi ki bol do te le mi te mu theding in BJP dang hon jong state a hi han lang mun danga heong le hi chi hi lo pi mong mong dinga gel na khat ka nei ji a chi BJP te ket ka ga chan khel jong hi pathin lengam na to na man cha na dingin pha ka sa in ichi ka ki pan asangin hi bao me hong lo lengin nang pathin menin na to hoi ta jeng na tu mo bangan tong ngin pathin na pan pi ta bao ala ki pa omin tu a chun nang ma thu se chun na se hitan tu a ga het be nom chu hi le mi pin henomin de tia ka gel chu hi le na ki tet pi ho I to bang din mun hinavam se te nga le council formation ho them yong I ti hung dinga na gelem hi che a chu party chum ho SGP BJP Congress ti ho din mun ho tiếng le NPP chanong NPP chu ha pha polo wong le na ki tet pi ho abe to nang ma din na BJP din mun ho ga sei pi thek kit le chun no kano min he tu a hi Borail din mun che hi le BJP SGP Congress hin BJP hi le ke ka hi in SGP hi le amin hi in mulmin lal min sing hin Congress a chu katunu sing zave hin ama hi Congress a kona select Ahungbol women kota dana hung pi hin in la Congress ho hen tu chunga hi Kuki tel a kota ni le Sydney le uma women kota 30% chu reservation ti Ahungbol hi di the him ka sa hen ke mu danin ama kadem na ipon Congress ho Tuolbol hi di lo ta en kamu in apinum la women kota chu di masa ho 17 seat la chu api di uhin it's in Congress lamkai di masa ho hin to khilin ta nin hi chi hi koi jong future a koi party jong women kota kiti to bang ho he ipinum la pi di jeng women kota reservation a wang ku kite la hi pi the do la pun ni le ama chu khati pi do le 50% women kota and women kota 30% kiti pa violation ki bol hi koi party na hung bol lo ding hi tu ka ko na no bo ma hi ani na in amin hin ama le khathim ta yong hin Trinity a headmaster khat jang hi in le khathim ta hin bol thei hle ding yong chahi hin la din mun hi vet le tu a AGP din mun hi ama hat na ma yong le kum nga hi mo sia kum som ki got na ka la kum nga hi ki go ki ding 15 years Borail chu development to the lo wa go te a ki umding dan chun ki mu do ki din ki ho hi by chance in ki hat hi yong le kum nga sung chu power ra ka to ji wa to the ne o ka nei di hin la EM elected hi lo chu le mi ko ma taw ha da na ki tong hin tu masanga ki tong do siang chu taw ha da gam sung ngai lu na za la e ma sum ki pai na la ja ki tong do zo hin ichi gam sung dinga ti za dum pen khat che hin
Suki lama hi le khathiam ta khat jong sui na yong le mahura ne khom na ani ya akiphun do ni achun wo chali lenga that eti yong kaza in hi china athu sei chu mi ho sei dan hi le ama lung cham ta hilowa aman min adin sa ayo min edin sa keima ka chama ding ke poiti sei chun dawlen ta khadi kanein achama ding lo chun agam sunga hi hasan na gen the na ho gam sung hasan na gen the na ho nu nau chapang me thai ho gen the na ho hi hebe se lowa mi khatlenin atila hi lo le hausa izat hamin aga atil ji a hi lo le adop nom ji wa adop adinga hi kha le agam sung hi hung ki wang se ding in gial na len ta khat chakane ni chi phamo ka sale in aji chu agam sung gen the na ho hasat na ho phatike identify ki bola hi chi hi na sata election real 22 hung nila a hat na kinel 23 a ko na phat yeng ding ki te hi chi ngang chu kum nga sunga chu plan ki nei ho he 50% ang kitong zo lo mai the na la hin hin la hi chi a aman min adin sa ti aga se pa chun adin sa ho chun ato ding cha copy wa hi le to ding a copy lo tiang le ato lo yeng di dana chun gial na lang khara ji chun chi phamo ka sa le ne hi in la ma hi mi si pun Tuolbol thi ta ding yong hin la political experience kiti social langa hi student level hen lang yong le chi ha hi experience de lo khat hi hin kum nga zo lam ting kum som zo lam ting le tet le hi cha chun experience ahung nei ding in kata sanin among mong in jang ama hi Trinity High School headmaster hin to banga ki sei le ke Trinity High School headmaster masa ke hin ama anunung zo hin nulam khat ke hi win ama nulam la ayong achapang zo hi ki din tu chunga MSc yong hi ke hi amasa ding ama ha zo ting la hung hi di danin ka gelin hi yong hi hung hi ji ngam ti hi gel na lin ta khat he kanein ai pi chitale tu a ke din mun che hi la ruling party a kiding a hin chi hi han mon ini jingal by chance sa chu power umana chu ki tong the te di hin la chi hi mi pi ten tu a gen thi ho chaga ho kom sung zo politics si bol na di wa phung le chang khen tel tela hu le veng ho khen tel tela hi chi pa a na to na ding chi lo mi zo si kom sung zo politics ki bol na dinga he mi pi ten pan e la pi diu chu team na kineyin aje chu chi BJP government hin migen the te dinga PMAY in soon in khat sa na dinga 1,35,000 hin hi cheyong hi 2011 census sa chu ana lo tampi ji chun tua CM pa le ministry hon nge na neyun khozo si a house ho le BLC lam khai ho BJP a nge na kineyin list ki submit sa in khobang bang wang chun kholin ta yong chun li sung submit du som thum langa som li changbo hin hi cho ki vet phaki din phung le chang yong ki gel lovin party yong gel lowa chu khozo si a chu gen thi ha sa anei dom in phanei yong include ki bola submit ki bola chi chu amu sa ho computer in reject a bol kha le bo amu lo di hin hi che chu mi zo se kom thung zo a sei the sei mo ho kom zo se thung zo politics ki bol pa chu ki bol patna a hi ti chu mi pi te ki za sa in chule BJP government in free electrification connection ng bolin chiang hin mi tampin aphat chom pin gas zong free in hormone chule mi tampi sung piang la hen lang
hoi ko mun Assam sunga college going ho dinga free admission college admission hi sangit sangko changhin hin la cha he zani za thum college fee minimum fee za thum zani za thum bet pi admission the hi nu te pa te in sungen the ho dinga na sata hi che government hin e ki thu pi na hin chule to a class 9 le 10 ho free textbook api provide the ball pi ki ho hi che ho cho hi ki din chi chunga yong chun atal amrit card kiti hi medical card hin mi individual card nei do si adam lo ha san ne ya hi le lek ni chan chu hi che a chun a cover pi in lak ni chung lam chil en ki pi ding hin hi chi yong phata hin tua tha a lan Ahungbol kit government ayushman card medical ma hin hi che mi pa te khat in nel in sung khada khat nei chu ki kop thei chi hin hi chi hin card khat hin 5 lakhs cover ane hin a cover zo hin insurance tu ipinat hi jong le che awang hi treatment ki bol thei tu a tampi jong he namang chatan baril lang sung yong tampi ane jin hi che a ane lo ho jing jong hi amin le pa min chule voter id card hi patike za easy uwa hi che BJP worker ho na tong ho kho si a pooling zo si a BLC president secretary omin chuyong le keima ta ko ma nung pi lu ru wa che hi na sata ball bedding ichi hi e ho dinga thil phachu mong hi ti chu i ga he te che ho ji dinga ngoi BJP su vote lo the lo hi china chunga jong hi che BJP hi vote lo wa la baril mi te hin ruling party hin Assam hen lang chule center hen lang state hi jong le NC Hill Autonomous Council ang ruling ahungla tho ki ding hi tarik som ni ni hla teng le declare hi chot ding hi het sa hin chule AGP din mun hi ivet a hi le asama jong hi ruling party ho to ki khena SK khobong in ase to banga chu AGP ho hi BJP IC wa gawhati a koi hin oxygen ala do le aki chai diu hi ti pa chu tu a ministry je ngayong Ahunglhung hing kitan hi chi pu ke sap mohanta minister le atul bora ama hong most powerful minister neta AGP akon hi ama ho hajun hi chi BJP azoi no hitan AGP te dinga hi state hile district hile regional party hin ka alawa khan khoding future lo hi kichi ta hin hi chi vote ka ya phachu mai pun chula congress ong vote ling jong opposition a oma kumnga mama IPP vote ka wa kumnga pu elin thangmo ase akituna ade a tu a BJP ministry sunga chu a hop do the chun chu alu bek som nga chi chu hin ti to bang din mun chi hi chun hi che BJP ticket hi thi sa wala baril te hi kumnga i lost kit diu gote a diu hi je in hi che hin sa wa development as a wa gen the chaga ho kom gen the pen ho kom lung zo politics i bol now ta sagam hi le thagau gam hi le machal na inei the ne di wa hi it's a BJP symbol lotus pa cha hi itachi diu chu ichi idiwa khanto na le I political future machal na pen dinga chu I dream a success na ding kum nga sunga chu hi a hi keima nei vote hi lowa nang ho khan khoding zo hi naki bol wa naki gel wa na hung vote chi di hi mi pi te team na sang pen pathin mina khung team naw ne he ka ki pa pa me Ahunglhung ling tajin si bai ga bol te